Nilqakom għal 5 podcast tiegħi, il-podcast tal-lum jitratta l-paranormal, flimkien ħanaraw kif il-paranormal hija tiddiżinjat biex joħloq il-biża' fil-bniedem. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tiegħi. Inti għandek storja affaxxinanti milli qed li naqra fuq. Tista' tgħidli eżatt kif bdiet l-istorja. Mela jiena ċerkajna dal-postek għal-kiri u l-mara għalt li ejja ċemplu għat li kemm murħis 250. Għalt li fuq il-bedroom għalt li eżatt għedin bitfalli għanna. Tala mux xorta mux inti taf jiena. U ċempin nejlu. U għalinna nintaqaw flasġija għal xil 4:30. Għalli triq tawit l-antika. Għatlu għorret, għatlu xkorot sandek jena, għalli van skoda. U morna l-intaqaw mija u emmek. U rajneħ dar-raġel u għafna. Għalina, rajneħ jaqsam faċċaħ taħna, u samna waraħ. Rajneħ jiftaħ bib. Għatli għaw, il-mara. Tila, mxaw ġabna jena ta' jifejna. Fetaħ il-bib. U xel switch, xel il-bozza. Għatli ma duffi kemmu kiraħ unek, faċċata u maqqa kolla l-ħajt, bib bil-kent mistu jinfetaħ, u tħanna ħna ġod id-dar. Volderi ma laqakomx il-post. Le, l-mara mill-ewwel ma laqaħix, imma jiena bdejt inġennina biex indurula għawek, biex kera rħisa għal-kerajt li għaw il-lum, bħala kerajna li rajtu għirt, tfimnej. U tħanna fieħ għawek u bida jdawanna ma t-dar l-marqat li na mux joġobni għatli mux joġobni, għatli fil-kaz duru, għatli mbat nara jina, għatli jina dik l-istanaj, għatli irranġaħu li kollu, għatli mbat fil-kaz jinniġi neħx fija. Għatli l-orret, għammarna namlu l-kontratti għaw dal-post aħna, għara jisuġimma minna l-kontratti għek u tħalt fija jim wahdi. Għax il-mara għatli jina jimmux ġeġu fija, biex għat irranġaħu l-imqar, għatli tamil bibta barra sod, għatli kollu sew, għatli ċitta l-galerija tamlu li, għax fuq kellu bejt, bla ċint. Tista' jitlaw lek it-tfalu jaqawlek għal-isfel. Għatla mill-li dak il-bejt, sewa għatli mux kifijiet, għatli t-sok tal-linja minna ħall-oħra, għatli telaw li t-tfal jal-jenawni. U xaw t-ranġajtu ġifi, bat-ranġa? Bat nerranġa fija jena, kont ġanni sena fija, jen waħnejx waħdi fija fibnej. Sakken kont waħdina għat ma kena daw il-problemi taffarijiet għat kotnija fil-ewel. U kif bdew mela? Bux nifuq dak il-spejjes kollha fibnej, balil tal-flus fieda kamara, għaxu vojt kien. Ma x'kien beda dal-fenomenu? Jisu wara sena u nofsek. Sekken kont waħdi xejn majt. Ma li ġiet il-mara ranġejtula wara sena u nofsek li kemm dom. Għaxu l-post bir ħafna. Iżda kien ġo palazz. Kbir. Mela għalhekk kien irħis jiġifieri biex inti peress li il-post kien kbir, il-costing kien ħajkun kbir għax hekk. Għarif, nesset nifhem. Mela, u eżattament fil-bidu, x'ibdejtu tesperjenzaw intom? L-ewwel ma bdejt tara l-mara għatli għaw ġurdin, għatli u provaqdu ġurdin. Għatli mhux itlaqli fuq it-tarbija. Għatli l-ebba markat dal-ġurdin. Naqbdu l-prova. Nibza minnom u għattila, għadar-biet fil-kċina, dimbiqeda, jina u l-mara, u daru ġet isbvija jiġri, binnaħa għall-oħra, taħalli taħt il-kabor tal-kċina. Kemm il-darba kont taraħek dan Konna raħta spisa ħafna mbaqbadna raħin. Ila l-ewwel ħasbet l-em Ġurdin il-mara anke jaseb li Ġurdin, imma fejjiet ħol li tħobba fan fitxu ma sebux. Kif kont taraħ inti eżattament? Jisu bxejb ta' Ġurdin kellu, mux Ġurdin, uġġet. Mux Ġurdin. Xkont taraw iżjed, xkontu t-esperjenza? Mbagħad għanillek l-istorja kif kienet l-istorja li rajt. Tal-biża ħafna għalija jiena. Fimnej, qiegħed fis-salott l-ewwel kamra li tidħol mill-bib ta' barra, qiegħed nara t-televiġin għam l-ewwel kamra mill ta' salott. U kam ta' salott kienu wisfel. U qed nisma' l-passi, qed tija l-mara biex tħalli nibqa' naraħ dal-film. Qed tisma' l-passi tal-għajn.
Nara tifel l-ewwel tiela bil-libsa tal-preċċett. Għajtin anka niftakret nħoss il-bard ta' niftakret l-istorja tifel tal-preċċett. U għara ġiġ passi nara marra xieħa tiela blonnella sewda motija brasa b'kollox. Mittarax tisfel mifej kelli l-mara u tfal taqsam għal-ġolċina u tiela l-fuq il-bejt u ma vera pressjonat minn dik biex ta' xogħol. Għatba sta' ninsijek, anka nistamija u konna badni l-bard. U it-tfal tijak għet li esperienzaw u koll f'dal-post. X'tib ta' affarijiet esperienzaw? Pala it-tojsi ħalluhom ġo post, eżempju, it-tifl ibda mit-tifla, kella kam taħal pupa tħalli hawnhekk. Nillok jala l-kamra xammurru għantinna, nidġu l-pupa messi biex jessibu fl-art fil-ċina, bil-kamra l-lukjata. Uħsejjes ġiri smajta xie. Uħsejjes bil-lejn ħafna, ma dejjem fil-ħin taqqa, dejjem fil-nofsija. Anka meta tidher dil-mara, għax il-mara baqgħet miegħi għada, għax m'hemm nitnik ma ġietx mnut magħha, baqgħdejja, tilla tagħmel xħos, tilla xi naħirx fil-barra ma ngħidlek li. Fil-nofsija reġgħet l-għada, rajnija tiela u tiela warajja, wara xulxin. Minn isfel kienu jitilgħu jaqsmu għall-ġolċina u jitilgħu it-trax ta' fuq il-bejt. U qatt ma ġibtu xi qassis jew xi ħaġa. L-mara mbagħad minn dak il-rata għax li jiena jistgħu ma jtuni xejn, għax jiena ħammur li xant in-nanna, u spiċċetina mort li xant in-nanna xi fuq il-rajt. Laħas jien ma stajt noqgħod. Qed li t-tifel iż-żgħir tiegħek esperjenza sibtuh. Kelli t-tifel kienet wieled, kien jeġġu sodda tiegħu minn daw tal-injam tifel ma setax jaqbes mill-ġufija, għax tifel tuttat minn xhur, mhux umlok bil-wieqfa u jaqbes lek l-injam maġek. Fehmnej, mara għam t-taċana tifel fejnu. Għax li mhux sodda hi, mhux sodda. Ta' mhux hemmijiet. U panikjat il-mara u nsibuh taħt is-sodda tat-tifel stess. Ħastja. Eżempju, u għandi oħra, alloġ bla batri u jduq, dejjem jduq fil-nofsija, dejjem fil-stasħin, dejjem jduq, iżverjari fil-nofsija, dejjem jduq. Bil-monetieri mkisrin, u l-ġumbat u kiskisek l-monetieri, u dejjem, kalkulat fuq il-mobile, dejjem fil-nofsija, dejjem jduq. U għalajt l-monetieri u xorta buqa jduq. Kellek xi problemi bl-elettrika u kollet. U kelli problema fil-kċina, marrit li darba l-bozza, biddelt il-bozza, għandi tfal xut, mortu biex u ħalla l-bozza tatni xok li l-ramjetni minn fuq is-salluna l-flart. Bebnej, il-mara għat li t-vinta xejt u għaxħal xej bozza għat li ġibu b'elektriċin. Ġibna l-wieħed fej n-nanna. Ġie biddel il-bozzaw, xel l-switch u dar ma xelx. Iċċekja l-holder ma xelx. Iċċekja l-wires għax ħasseb li baba s-seklu b'għajnejdu ma baħ xejn. U ma sabx kaptu ta' xeqalla ma nisma għamleċi. ċippina electrician ieħor, ġib xi provi jagħmel id-dawl. Għallna ma nafx, għalla ma nafx. Għalla żur kellek daw sinjur ġu feda l-post hawnhekk, għalt l-wiba kelli daw. Noħorġu minn ġo l-post, ta' ma ġembna meta mur lejn xantinna għax bejna nibżawem, iċċamplinna tidina jew jitfu d-dawl. Għalli mmurru aħna ġo l-post id-dawl ma jiġix. In-nies qed idonna d-dawl ma jiġewna. U marri mmurru aħna d-dawl ma jiġix. It-tifel tiegħek irrakkontali fuq xi storbju li kienu jismu l-ġirien. U mela dik oħra, dik qegħdin għandna babba m'għadix tlaqnieh il-post ma qegħniex ngħixu hemm, imma aħna konna ħallasna xi żmien ta' quddiem. Fehmni allura għedna ħanżhom moħħxorta biex forsi noħorġu l-affarijiet minn ġu fih li kienu naqas naqas għall-flus fehmni, nitfawwa minn ġu post għal post ieħor. Mela ta' ma ġebna ċempletinna, għaltinna jew itfu li dat diskriminaw, għalt li l-istiju ilu jgħalti ġa jommejn. U aħna għandna trabi, ma stewx noqogħdu sejrenek. Għazza li jina stereo, għas kelli stereo, għafx stereo bdiet tisma, għas stereo ma kellix. Mela, jena u inti nafu persona u del persona għandu post fej jesperjenza affarijiet mhux normali sawa. Inti dak iż-żmien kont tkun hemmhekk ukoll? Dak iż-żmien jiena dejjem xtaqt. Oġġett bes li kont ngħix waħdej xtaqt kelb u jiena naf li dal-bniedem jbieħ il-klib. U qed ħammur hemmhekk għal xi kelb. U mor xajt kelb. Xajt darba kelb, għambat dal-kelb miskin għanġiblu kelba miegħu. Għarġiet mort it-tieni darba biex xajtlu kelba.
Ġifiri ġieli kont hemmhekk inti. Mort darbtejn. Ġieli rakkontalek li kien jara. Kabbar bitlus kont inkun mur hemm fil-weekends u hekk. Ma ġieli rakkontalek xi affarijiet li kien jara jew hekk. Kien jgħid li kien jara, ma jiena dak iż-żmien kont inkun waħdi ġol post qatt ma rajt xejn, fimni meta il-problema din qalat jien id-dar tiegħi, meta ġiet il-mara qatt ma kellha l-problemi. Imma dak iż-żmien inti lilu kont tafu diġà jew le? Le, kont nafu meta tfajt mal-mara, di? Ma fimtek. Hemmhekk sart nafu jiena. Xi ħaġa xi affarijiet oħrek. Jien naf xi esperjenzi oħra hemmhekk ġod id-dar esperjenzajti li tista' tiftakar. U kelli problem oħra. Meta mort biex nieħu l-affarijiet, id-dawl tas-salot fejn kont noqgħod jiena dejjem noqgħod jiena nara televisions, ta' kont ngħix waħdi, għax anke norqgħod hemmhekk meta dak kien kbira, kont norqgħodx l-ewwel kamra ta' kont ngħix waħdi, mhux hekk mamma l-għana x'imut kienu l-bot biex naqbad nilbes nitlaq il-barra. Il-bozza sewda maqtuwa u tixel xorda, ma nafx ir-raġuni, qatt ma jgħidha ir-raġuni jiena. Sewda maqtuwa minn kollox u xorta tixel. Wara da kollu hekk, ma esperjenzi sejt xejn iżjedla fil-post li mort ġdid, xejn iżjed. Le. Kien ċertu nies qalula moħħok hemm xi staġġurra miegħek, il-persuna li rajt, il-mara li rajt, imma s'issa qatt ma smaj xejn, u ġiran li kif qed tagħmel lejli tibqa' biex nara bekk ma tiġix fin-nofsiex bqajt impressjonat, qatt ma raj xejn u qatt ma smaj xejn. X'inhu l-ħsieb tiegħek fuq dal-fenomenu inti? Jiena li iktar ngħid kif temna jiena u l-mara, edna jiena u l-mara, li iktar kien xirroħ jew mietu hemm fil-post u rifnuhom hemm tafuhom in-naf persi kellna l-biet tafawhom fil-kbir. Jiena u l-mara iktar edna jew qotluhom hemm. Jiġifieri taħseb li fantasma. Jiena li jekk ngħid fantasma żgur. Jien ngħid u mietu fil-post. Nirringrazzjak tal-li ġejt għal din l-interview. Thank you ħafna. Thank you. Għanna jibdak jen. Li konna patrol, ġifiri għax il-kont soldat, u konna naraw, xi darba konna naraw xi dal fis-sema, darba rajna isa. Xejdu aħna ngħidu la flying saucer ġifiri. U kienet tiżla minn fuq l-olja tal-mellieħa wara knisja, għal fuq l-għadira, u xi sara l-oli. Rabbi dawl sarramel, u raġet tanqala tekku u ebet laħraġ. Ġifiri, u mux darba rajni għadik. Nirringrazzjak tal-li ġejt għall-istedina tiegħi. Tista' tgħidilna daqsxejn dwar l-istorja tal-ħolma? Mela, bejwet ieħor kelli naħseb 15-il sena, forsi naqra inqas, u dejjem konna nvintawhom nara. Konna grupp żgħażagħ, teenagers, u fett l-inna li rridu nitlu ġo għar il-birgu, l-ġurnata madu xem, maluq, tħanna u kif konna ġewwa ma kienx hemm fejn toħroġ iktar, so ridna nerġgħu noħorġu bil-fors mill-bokka li tħallna. U konna nisa u rġiel. Kemm kontu bejwet ieħor? Forsi konna 6, konna ġi 3 nisa u 3 subien, ċaġek, bejwet ieħor. Kif aħna ħerġin bifaw nsibu il-way out tax kif kien ma kienx eżatt straightforward biex tidħol mhux just taltu ħriġt. Aħna ħerġin dejjem nisimgħu ċwievet iċikxku. U konna għadna żgħar. N-nisa għabdin nibżaw, bġidna jitru barra. Mbagħad, insomma, ħriġna u għaddiet. L-għada konna l-iskola u bdiet nirakultalhom ħolma. U f'daqqa waħda qabżet awwa tiegħi li kienet miegħi ġifieri dak il-nhar ukoll, u qalt li għalli anke jiena u bdejna ndiskrivu il-dar raġel. Bdejna ngħidu raġel xieħ fi żmien kien bil-qiegħda fuq pultruna, kellu xaru bajda bid-daqna bajda, u sadattant jisna qed inwiġbru xulxin, kellu hekk.
Bajna ċassat li xurxen, tal-lum nejdu ma nafux xkien, għax di ħolma fuq l-istess raġel, kombinazzjoni l-istess lejl, l-għada ta' li morna ġo tal-ar, u dem bajna b'misterju su xkredet tfisser dil-ħolma. Ħansaqsik xi domandi fuq dal-avveniment. Kemm xi esperjenza bħal poltergeist, taf x'inhu poltergeist? Sejjes u hekk. Le, kull ma smajna ħosta ċwievet. Ħosta ċwievet. ċwievet hekk jiżu tal-masta ċwievet. Ikonna kien jinfet taħt x'imkien ieħor kbir li aħna ħsibna li ġej minn hemm, imma fil-verità ma kellu minn imkien minn fejn jidħol, jiġifieri anke bħala ħoss irid ikun hemm ġew bil-fors. U l-ħoss ta' ċwievet mhux aħna biss smajnieh. Maħda li ħsibna li xi security ġi għalina biex keċċina. U intom biss kelkom tnejn minn nies kelkom l-istess ħolma ġifieri. Aħna biss is-seklu oħrajn kellhom xi ħaġa onestament qattisna ma tkellimna magħhom kienu irġiel supin. Allura jisek taf kif dan ħajt u bina u hekk dak iż-żmien kont nażar. Ma jienu dit tfajla l-oħra u għada sallum il-ġurnata x'minux kont da magħha. U bdejna nirakkuntaw, bdejna niftakru, bdejna nejdu, xġaraw, għadna sissa nejdu, ġviri tiftakara sewi u kol. Għax, jieġu ħagġa, ma tanx spiegajni. Mux komun, imma smajna storju oħra simili ta' dil-bicċa xogħol. U inti qed li kellek esperjenza oħra mux l-istess bħal din, imma differenti. Differenti, konti da fil-karozza, ma l-orustijaj u ħawba tagħna, konna l-orustijaj qudiem u l-ħawba tagħna fuq wara. U konna għaddejjin bil-karozza u f'daqqa waħda jien mbagħad timwerża għattejt għajnejja, tu Marija qed tajru. Siħa għata, brejkja, ma kienem xej, għalli ġara, għalli rajt ġurdin. Normali, naqbat najjetek naraġa ħagġa. U għetlu, le, u naf li ħabbatana kienet tibza. U għetlu, le, xej, għaddi. U rawni maħżuda u bdejt nipajkja, għallu li xġara, li xġara. Għazmu li ġara xaħġa. U għet nejdilom. Rajt, tifel, zaħir, forsi kellu dak il-6 snin kien liebes għal trid blu imxammar, miż żbajda mxammra u xaru sewda u niftakar ħares l-isfel u jisu jilabsa qajħ. U dak il-ħin jiena bajt xokjata bajt sad-dar jisni nixxejkja u wara mort nistaqsi daqsxejn ukoll biex nara kien xem mewt u hekk. Riċenti ma kienieċ, ġifieri għax da żmien kelli naħseb kelli 25 sena, ġifieri kieku naf li speċi ta' kien hemm xi miet dak iż-żmien. Ma kienu qaluli iva li kien hemm xi tifel li miet minnu eżatt ma nafx għax qatt ma sibt nixtieq insib kieku vera nirnexxieli nixtieq insib dat tifel vera minn kien wiċċu għandu niftakru sal-lum kunu f'impenġiex. Jien eżatt kif kien dat tifel. Jiġifieri l-ilbis li kellu mhux tal-epoka. Diki jisom ħwejjeġ l-uniformi l-antika tal-iskola primarja. Ġifieri ma kienx sa da żminijiet. U kif rajtu bħala forma rajtu solida jew translucent? Split of a second, veru ftit seconds rajtu, għax kifet nili għalaqta għajnejja. Pero mux ma kienx solid, imma laqas li għax mbatt kif għaddejna minnu jisu kien jisu sparixxa. Allura jiena li niftakar li kien mux solid, le, ma kienx solid, jisu nik. U dal-kas eżatt fejsieħ? Il-kas seħ il-belt, aħna u sejrin mandraġ taħt il-gunpost, post fej normali jiraw naqra affarijiet ukoll, kien hemm djar ukoll, ġifieri
ma niskludix li kienet hekk. U xi esperjenzi oħrek barra din kellek xi ħaġa oħra? Le, as such li ma kellix iktar. Nisma' ħafna, nħobb nisma' ma le. Nirringrazzjak tal-li ġejt għall-istedina tiegħi. Thank you ħafna. Thank you inti. Tista' tgħidli eżatt is-sena ta' meta esperjenzajt dan l-avveniment Trump? Kont għadni żgħir fil-1966. U il-layout tad-dar kif kien hekk? Kien bħalli sa remissa kbira, bordin bat għandek taraċ, titilaw naqra hekk, all right, u mbagħad kif id-dur ikun wieqaf. It-taraċ naqra wieqaf. Tantu hekk jien kon naqbad mal-ħajt jew kellha nitla bit-taraċ hekk. Bidi nitilaw kont għandi żgħir jiena. U il-ħin hekk x'in kien? Billej fil-ħodu? Le, mhux fil-ħodu kien. Fil-ħodu kien jisu naħseb jiena mhux fil-ħodu kien wara f'senar kien xi sagħtejn ta' wara f'senar. Mela, u kif ġrat l-istorja eżattek? Ftit qabel ma ġrat dil-biċċa xux kont qed tagħmel tiftakar? Kont qed nilgħab insomma isfel mbagħad il-nanna tla fuq. U tlajt insomma fuq, għat li ma taqax il-nanna, insomma dak iż-żmien. U dejtina u naqbad ma trax tiegħek għax kont għandi żgħir, u kif nagħmlu ċek insib tifel kien fied dak iż-żmien qisu żewġ piedi u nofs. Ma kienx iktar minn żewġ piedi u nofs. B'xaru lixxa, bil-ferq, la ġemba, pulit u nadif ukoll u smart u kellu ġekketta isa bħal daw li kellhom il-daw ta' l-antiki, il-ġekketta il-buttuni jew. Bħal kot? Jisu bil-għamla ta' kot. U l-buttuni jaqfin fil-ġemba. X'kulur kien? Jisu mhux navy blue, jisu fil-blu fil-gris. Kienet il-ġaketta niftakar sal-lum. U il-karnaġġon tiegħu x'kulur kien? Naqra kemm mismar, ma kienx raġel ikraħ, ċuf li ikraħ għax tifel taġa għax jisina għalja tifel kien. Għax jien tantu hekk għatlu dejt inkellmu, tu minn inti, somma, u ma jweġibni xejn, ma kellimni xejn. Badetlu nilagħbu ta' tifel li kont, u ma kellimni xejn laqas. U bat xandurek biex naħet n-nannaw tifel, jina ħana bat nżel il-taraċ. Buttani, għal-isfel. U tgirbebt il-taraċ. Dak żmien, bat, kummet n-nanna bdettej li mur fuq ġibli xaġa u hekk, bdejt nibża. Għax bat tibqa. Kam għamlet impressjoni di fuq hekk? Żmien twil. Żmien twil. Waqas u kont t-nanna għatlu li issa jew kienet taf n-nanna bieħ. U jina ma nafx. Ma t-riex li detturi. Għax kienu jgħidu qabel jekk titkellem jagħmilha xi ħsara jew hekk. Fimta? Ma nafx jina t-biċċa xogħol. N-nanna għatlu li għarti xrajt għatim rajt xejn. L-expression ta' wiċċu kif kienet? Samrani kien? L-expression kif naqbad ngħidlek il-ħarsa tiegħu kif kienet? Ma kienx ħarsa jħares lejkek bajnejek, rajneħ. Fis-sens. Mhux bil-rabja? Mhux bil-rabja. Le, ma kienx bil-rabja. Issa, inti li qalbek it-taraċ. Sawa? Bħala hekk il-feeling ta' meta qalbek it-taraċ ħassejt idejh u hekk jew ħassejt jisni xi ħaġa hekk mhux bħal bniedem bħal idejn. Xi ħaġa differenti. Differenti. U għarajtek dak il-filmat kont tal-BBC ta' dawk it-tfal li raw l-aljeni. Rib tal-li rajt inti jew?
Simili naħseb tagħhom jiena ma nafx, ma nistax ngħid dak iż-żmien u Tpinġija differenti. Issa dak iż-żmien kienu jgħidu naf kull 4 kantunieri, 6 kantunieri kien ikun hemm ħares. Dak iż-żmien, issa kif kienu jgħidu dak iż-żmien. Dak iż-żmien Fimt issa kienu veru ma nafx, ma nafx. U l-ħaddiela nemmen bija wkoll. Ħaddila kienet minn għanqok li kella jgħidu seba' ieħor kienet talqu. U fil-ħodu minn kien tabdu kien ikun maħnuq. Fil-ħodu ikun maħnuq. Dak xi ħaġa simili li smajt fuq imma. U veru. Ma nafx daqshekk fuqha. Drizmi. Imma di tal-ħares interessanti. Ġifieri inti la temmen falla u xek. Mux ma nemmenx falla, nemmen falla, ma nemmenx falla. Ma li ma temmix la mewt. Li nemmen. Il-mewt il-bniedem jispiċċa l-kollox. Kemm il-bniedem bħala animali kollox. Jispiċċa kollox marriħ. Ġifri m'hemm xejn wara l-mewt. M'hemm xejn wara l-mewt għalija jien. Però bil-ħares temmen. Emmet mela ma nemmenx għax għajtu jien. Mhux ma temmix li hu fantażma, temmen li hu xi ħaġa fiżika. Nemmen xi ħaġa. Temmen li subħalna hekk tad-demm u l-laħam. Ma nċaqqas il-baddem u l-ħam, għax ku il-bnida ma jisparixxix. Dak ifajet in-nanna u dur tek li ma rajtu xaġa, sparixxa. Fimta? Mux bħalna laqqas. Għalit ma, thank you ħafna, tal-li ġej tal-istedina ti. Thank you inti. I was heading from Ormi to Aldomoro Street. It was October 2010, it was, I think, 8 o'clock, it was nearly dark. And there was my brother with me also. And even he saw it, so that made me confirm more. We saw like 3 round-shaped objects, I don't know, white lightning, and they were blinking. They were, you know, just like, you see them on and off. And they formed a triangle shaped. It was one on top, 2 on the bottom. If you know what I mean. Triangle. And they were moving at a fast speed. I mean, they were constant, no sound, nothing at all. And I could see them clearly, even my brother. He told me, what the hell is that? How close do you think they were? How high? How high? I don't believe they were as high as an airplane. You know what I mean. And the size of the light. Do you think you can calculate what the size was? Of each round object. Bigger than a car, maybe, yes, for a description. It was bigger than a car for sure. And the speed estimated, roughly. Faster than a plane? When I saw them, they were not faster than a plane at first. But then they started increasing speed, and then they started getting farther away that I couldn't see them anymore, and then that's it. So you're sure it was a short time, it was not a... You're sure that was not a drone or... No. If it was a drone, just you will hear a sound or something. Something, yes. And the halo of the light was like a plane, or it was different from the light? No, a plane. If you notice, they all have that blinking sequence. It's all the same. One red and they have the red light also. It's not a plane, for sure. It's not a plane. If it was a plane, it wouldn't catch my eye in the first place. And around you could see any blur around the lightning or something? No, it was sharp. Sharp light. And have you had any other phenomenon after that? After that, all I could see is when sometimes I look at the stars in the night. I see one star moving. You start noticing the lights, and all of a sudden you notice one of them moving.
It's not normal. Not normal, yes. And then nearly all the time that I see it, it starts getting further, and that's it. I So don't. not satellites. No, I don't think so. Okay. Satellites, the one of SpaceX, I saw them, but they look like it's something man-made. You know what I mean? It's And the other paranormal phenomenon like ghosts, poltergeists and stuff. no ghost. Never happened. Anybody in the family after that or? My father, he says that he used to see in his father's old house. What type of activity? Can you tell me? He used to see. One day he was in his room and he heard footsteps going up because his room was 1 story up, and he heard footsteps. The door was closed, and the old doors had a big keyhole. Mufti. It's called Mufti in Maltese, and he heard the footsteps stop, and he thought it was his brother. He looked through the keyhole, and through the keyhole, I mean, it's big from his room. He was not near the door, but he could see someone. He could see an eye looking through the keyhole. And then he told him, Alfred, go away, leave me alone, because his bigger brother never let him in peace, you know. He always made fun of him and tried to waste his time. And then he told me he didn't see it anymore, and he heard footsteps going up to the roof. The only way up was the roof only. There was no other rooms. And he got curious. He got out the door and went up to see who it was, because nobody spoke to him, and he found no one. And he got scared. And he ran out of the house at that time. So it's not like the entity you explained your friend saw last time. When we spoke yesterday, you told me your friend had a similar event. The one at Maqluba. It's different from that one. The other one was a shadow. It's different. He told me. So he could see an eye. Yes, he could see an eye. Okay. He thought it was his brother looking through the keyhole, but it was a human eye. Because if it was his brother and he heard footsteps going upstairs, he went out of the room at that time, so he had no time to go back. To go back down. His brother. And any other paranormal? My father. And another thing I remember him saying, he used to see. But I don't know if he's sure or not, but he tells me, yes, I'm sure. You know, sometimes I believe only what I see. Not sometimes, all the time. I don't believe other people, but I'm saying what he told me. My father is not a liar, but witness report. Huh? I'm like Saint Thomas from the Bible. If I don't see, I don't believe. And he used to see when he goes down the stairs, besides the last stair, he used to see a nun with a knife looking at him and with those angry eyes. And he always tells me this. She has no feet. She's like hovering. Hovering. Scary, yeah? He saw it I don't know, a few times, but he remembers it correctly.